Mamuntulan lang kita niyo kasi alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in fi ummatin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi waktu Allah Ta'ala Islam din hamok dahil hanong aksing kami ari alaw ng masing-masing lang ta bibiyak sa simpakadjaan na ito ari na magpanubay tukpal ko siya katutan niyo meron na raying dahilan apalib alsim kahit walit ito pagdaan siya na ito. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Mula-mula kung tinai kami maagama Allahu subhanahu wa ta'ala. Wasanglit makapuji topat tujuh masud si matinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Serta itukbal tabi pagsyarang sukul tujuh Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa mehe-mehe pagsyarang sukul maya. Intiya gidangan parangan min kita bipinaabuti Allahu subhanahu wa ta'ala ma'allaw itu. Intiya gi kita bipinaabuti Allahu subhanahu wa ta'ala mawaktu itu. Kung tinai kami maagama Allahu subhanahu wa ta'ala. Intiya gi makita bi'in ni'mat. Yana ni'mat sa halga namin kami mon ni'mat. Yana nikmat pung tinai maagama Allahu subhanahu wa ta'ala. Gayta hinang-hinang bangsa jin maka bangsa manusia. Wasmiliin mga pung tinai kami maagama Allahu subhanahu wa ta'ala. Ngallo tabi tuan pangajian bisanda kuman pandok-pandok makabtangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka sunnah sin Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula pung tinai kami maagama Allahu subhanahu wa ta'ala. In nasihat pagin hawabaran latun na pao tudyunikaam. Wasmiliin mga pung tinai kami maagama Allahu subhanahu wa ta'ala. Ngallo tabi tuan pangajian makabtangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Oko Allahu subhanahu wa ta'ala. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimul ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kung tinai maagama Allahu subhanahu wa ta'ala. Maayat itu pinaina ni Allahu subhanahu wa ta'ala in Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paininuk na o Muhammad. Oko Allahu subhanahu wa ta'ala. Paininuk na o Muhammad. In mga sigalamuk na. In tiningkas-tingkasanuk daera in kamatay. In mga sigalam gay sigalam toduk na baya matay. Painin sigalamuk na o Muhammad. Bisan gising gayuk na langkaw darajat damay tumadunya. Bisan gising gayok na langkaw darajat damay tumadunya. Heka pangaltaan damay tumadunya. Heka bataan damay tumadunya. In insa'naniya yuk na makagaos mamuhinga masigalam. Tantu-tantu yuk na punuhinga do sigalamik kamatay. Kung tinai maagama Allahu subhanahu wa ta'ala.
in pag-alonan tuan kamatay, tantu pong tinai ko maagama Islam, in iya tiya tuan patakkaru. Minsabili pong tinai kami maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Bang patakkan tuan in pag-alonan kamatay marikayo ipon. Marikayo pong tinai ko maagama Islam manusia. Patakkan tuan in pag-alonan kamatay, tantu pong tinai maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Gay na tuan tapatarasaw na, maka gay na tuan taparahuluna. Kung tinai maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tinai kinalasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uqa Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila yukna, takkan yukna in pargantaan, takkan yukna in ajal dangan parangan min kaam, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gay nayuk na tapatarasaw na bisanda sa saat, maka gay nayuk na taparahulo na bisanda sa saat. Kung tinai maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimakna, bang tuan maallaw ili ka kinalloan, mawaktu ili ka tuan kinalloan subaydutun waktu ili. Gay na tuan tapatarasaw no bisanda sa saat, gay na tuan taparahulo no bisanda sa saat. Kung tinai maagama Allah subhanahu wa ta'ala, in kamatay tuan kadut tuan tujuh manusia. Bang atat kala pung tinai ko maagama Islam takka na in kamatay niya pung tinai ko maagama Islam tagha adja. Gay ka pung tinai ko maagama Islam sulihan na. Oqo Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-maut ya'ti bagtatan. In kamatay pung tinai ko maagama Islam takkaya tuan tujuh manusia tagha. Kadut pung tinai ko maagama Islam. Angkan satuan kakale kamin mga manusia ukun siyano sumilan dukun mayna nagmeeting-meeting. Sumilan dukun mayna nagyomeyom kung tinai maagama Islam pagkale-kale no ili na adya tuan wapat. Pasal pung tinai ko maagama Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-alonan tuan kamatay, in iya tuan takha adya iya tuan patak katudyo manusia. Na pung tinai maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Pagga tuan tahatiku, maka tahatibi, maka tuan tahati tabi kemon. In pag-alonan pung tinai ku maagama Islam kamatay, takha adjaya tuan patakka manusia. Takha adjaya tuan patakka, na pung tinai kinalasani Allah subhanahu wa ta'ala. Insay na antiya gi kita bimay tumatampat pag-iibadatan. Insay na antiya gi kita bimay tu madunya yana tampat pag-amalan, yana tampat paghinangan na pung tinai ku maagama Allah subhanahu wa ta'ala subay tabi tuwa naghinang luto, yana luto sa halap-halap namin kami mon luto. Ya naluto ikasanyang tabi maallaw akhirah. Ya naluto pung tinai ko maagama Islam. Angkan sa pung tinai kinalasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Oko mga sigalam magdadaman-daman, tazawwadu minat taqwa fa innaka la tadri. Idha janna laylun hal ta'ishu ilal fajri. Fa kam min fata amsan, wa asbaha dhahikan wa kad nasajat akhfanuhu wa huwa la yadri. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saka min ashan hinan min ad-dahri. Kung tinai maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan sa tuanok po mga sigalam magdadaman-daman, tazawwadu minat taqwa fa innaka la tadri. Agluto kayok naluto, ya naluto sin pagmatalaw, fa innaka la tadri. Masabok na in ka agayuk na tahatino. Gaytuan tahatino bang sumilan ka kinalloan. Gaytuan tahatino bang sumilan ka muli tujuh pakubulan.
idza janna laylun hal ta'ishu ilal fajri. Apabila tuan bang lendom na inlahatin hal ta'ishu ilal fajri. Gay tuan tahatinu ay mabut gi mereka tuan sambil isubuh. Fakam min fata amsan wa asbaha dahikan. Bila na adja pong tinai ko maagama Allah subhanahu wa ta'ala min mga makannak bahao. Makuhap-kuhap do ipong tinai ko maagama Islam marialom iyom. Wakad nasajat akhfanuhu wa huwa la yadri. Banal pong tinai ko maagama Islam taputos na adja kakana pote mensania panghatina. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Maka pila na adya sabpong tinai ko maagama Islam min mga abasag-basagan, min mga akusog-kusogan, min mga atuan ballog-ballogan, matay pong tinai ko maagama Islam min saniya sakina. Wa kam min syaka min asyan hinan min ad-dahri. Maka pila na adya sabpong tinai maagama Islam min mga sakisakihan allum gituan mawaktu pertahunan. Kung tinai kinalasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Daa kita bituan mag-angan-angan in kita bituan mabut tujuh salong. Min sabili pong tinai ko maagama Islam aghinang tabituan sin kakahinang iyanatuan ikasanyang tay maallaw akhirah. Daa kita bipong tinai ko maagama Islam bang tabi kaabot ni kohap daa kita bituan mag-angan-angan in kita bimabot tujuh nisub. Hangkan sa pong tinai maagama Allah subhanahu wa ta'ala pinaasoban tabituan Ibnu Umar. Oko Ibnu Umar, idha amsayta pala tantadiris sabah wa idha asbahta pala tantadiril masa wa khud min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Kung tinai ko maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Oko Ibnu Umar, idha amsayta pala tantadiris sabah. Bang kayok na mabot tudyo ni kohap, daana kayok na mag-angan-angan in ka mabot kayok na tudyo mahinaat. Wa idha asbahta pala tantadiril masa. Bang sab kayok na mabot tudyo mahinaat, daana kayok na mag-angan-angan in ka mabot kayok na tudyo ni kohap. Wa khud min sihhatika limaradik. Maka inin kabasagno, maka inin kakosogno. Mawaktu tuain sagi patak ka in kalamano. Wa min hayatika limautik. Maka dayin pong tinai ko maagama Islamin kaalumno. Dayin tunin kaalumno may tumadunya nga hinang ibadat. Mainsa gituan patak ka in kamatayin. Kung tinai maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tinai maagama Islam, daatuan ikabisi makitabi min mga ahli pamilya mapag-amalan ibadat, mapagtaatan tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ba pong tinai ko maagama Islam ikabisalano, ikasambungno, yan abok na insa kapag hinang po ibadat pa sa balok na bisi. Gagalyok na pagpihan na adya na paka. Kung tinai maagama Islam, insa niya atuan ngalang ka, insa niya atuan nagraka abang katuan nagpihan na paka. Bang katuan nagpusaha sa pung tinai ko maagama Allah subhanahu wa ta'ala as-subintun in ginhawabaran no. Ngallo sab katuan natawakan ngahinang kaibadat para makaapong tinai ko kinalasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa uko Rasul sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita thalatha. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Wa yarji'u ithnan wa yabka ma'ahu wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabka amaluhu. Hangkan sa pong tinai maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Uko Rasul sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita thalatha. May ayok na mamayit, may ayok na maamatay atas taluyok na parkala. Yan na pong tinai ko maagama Islam ikais sa ahluhu pamilyana.
Yan atuan ikadua wa maluhu pangaltaan na. Yan atuan ikatallu wa amaluhu. Yan atuan kakahinang na. Fayarji'u ithnan na atuan nagbalik duin dua naan. Wa yabqa ma'ahu wahid intakapin tuan may yadikayu. Wa yabqa amaluhu yan atuan intakapin may yan atuan in kakahinang na. Kung tinaima agama Allah subhanahu wa ta'ala paggatuan tahatino yado kumantuanin kakahinang no maya 7 pa kubulan no minsabili pong tinaima agama Islamin kakahinang bang tuan halap in kakahinang yan atuan ikasanyang no maallaw gana-gana bang tuan laatin kakahinang yan atuan ikajul jana no maallaw gana-gana kung tinaima agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta tuan mawaktu Ali bin Abi Talib misita iya tuan tujuni kubur. Oqo Ali bin Abi Talib assalamu alaikum ya ahlil maqabir. Ya ahlil maqabir. Inna buyutakum qad sakanaha gairukum. Wa inna amwalakum qad iktasamaha abnaukum. Wa inna azwajakum qad tajawwazna ghayrukum hadha khabaru ma indana fama khabara ma indakum thumma nazara li ashabihi wa qala wallahi law arada Allah an la yantiqu la ilaha illallah khairum minad dunya wa ma fiha. Kung tinaima agama Allah subhanahu wa ta'ala mawaktu tuan Ali bin Abi Talib misita iya tuan tujuni kubur. Yan atuan panalam na assalamu alaikum ya ahlil maqabir. Kasanyangan yuk na makam ya kamuk na mga ahlil kubur. Inna buyutakum kad sakanaha gairukum. Bannal toduk na in mga lumaabi niya na yuk na patan na sadili min kaam. Wa inna amwalakum kad iktasamaha abnaukum. Banal sabtoduk na in mga pangaltaan bi ubus na yuk na piyag bahagia ni mga kaanakan bi. Wa inna azwajakum kad tazawwajna gayrukum. Maka banal sabtoduk na in mga kahandahan bi aghalla duyuk na sadili min kaam. Hada khabaru ma indana in ituk na suli-suli tujuni kaam hama khabaru ma indakum ay sabuk na suli-suli min kaam. Summa nazara li ashabihi pagbubos pong tinaiku maagama Islam nganda iya tuan 7 mga kasihian na. Wa qala wallahi ya na pong tinaiku maagama Islam pamisalana. Law aradallahu an la yantiku la ilaha illa law aradallahu an la yantiku an la ilaha illallah khairum minad dunya wa ma fiha. Bangad jayok na inagbaya Allah subhanahu wa ta'ala piabissala sigalamuk na la ilaha illallah tantu-tantuyok na inbissalana halap giyok na min dunya sambil isi-isina. Kung tinaima agama Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan pong tinaima agama Islam patob-tob na adya in paas submay bang niya min mga pong tinaiku maagama Islam kaptangan atawakan pagsabot mga kadalil-dalilan insa tuwa nagtawa na pong tinaiku maagama Islam magbaap lakam. Na bang niya pong tinaiku maagama Islam min mga kabtangan kakaloon tayo pangadjian ili ituan min mga taupik. Bos milin pong tinaima agama Islam maid na kami malapal yan atuan lapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.